masa penin hitabang phar hoi phat phai pe wa nammi te pathin cho velin thangwa che hitin tuni jong Impact TV Cookie Channel chepin thei talk show na bon sa ben avel kan lim kinovin tuni hi kheulim pi deu hi inam sungowa khanto na le machal na adim se nin pathin phat thei bu nang e chango akidangin hi chala achun tak chapa chule kison pi umta mel hoita gol thang SL kam khau tu chunga MPSC 2022 amanang rank 39 secure handball pass amang amin hongzau ta azin amazong eho inam sungowa dinga inam choice anga khana hong ta azin tunin amato success story how hai kheulim thedinga umjewin valin na ho kan lemovin chula pathin so valin thangba cheu hitin ichalai tuni talk show sar kain lem kinin nammi te adinga hitabanga ateng le insunga dingaung ateng le nammi te adingaung kil na le chule nangma life story nangma success story hi sei khom thedinga ka nangman phatnen pizin avele nangma song ki pathu kan sin avele kan lem kinin ki pa amasa penin iki holim na iki pat nadingin nangman jong nangma tudol neucha introduction na hinay pilin kan teme masa penin keima ka self introduction kasi masangin tempat ki patu kasi nomin eho Cookie Channel Impact TV Cookie Channel sunga ki patu kasi in tingle adia director pu hilay mo na tabang pat lo thedinga in invite na chunga ma chunga ki patu kasi in tingle ingkor pu hin tingle staff oyo si chunga ki patu kan si ke le kamin hi le SL kam kho ha hin ka khomin hi le modbung Kangpopi district apana ka hin ka family background etia le kapamin chu hi le SL len pau hin ama hi le am tapon kanumin hi le chongbem SL chongbem hin tingle ama wang he dam lain aba na hi ko u tia le hengo Marcel hin ama yong hin e na dal hatan aba na ke in ke no ya hi le kanau pa lungin aumin aba na kanau nu chochoi aumin he chungjo na chun 2016 na chun ji kana nein kaloinu min ju hele manchin hin ai wangin ama to chapa khat kan nein tu hin ka chapa min chu hele pago zalun hin wang sen ta chun kaloinu wang tu hin am tapon 2021 na chun ina dal hata he chu ka family background tam khat detail thum cha kan se hin tin abana chu ka educational qualification se di ale class 10 apa na hin panleng ka metric hi ale St. Peter's School Silonga pa na kana chai hin 2003 chu chun class 12 hi ale St. Anthony's Higher Secondary School Silonga pa na kana chai kinin Chijoin engineering kasimin NIT Srinagar Jammu and Kashmir electrical engineering kanasimin 2010 in kana chain abana ka sai be kidinga chun na hol katongin ai wanga chun MA public administration kasimin ingnowa pa na chikachai jo chun 2020 chun Manipur University khon PhD Political Science Department in PhD kana panin to ai PhD ka bol lai ta he chu kai educational qualification chop lang ta hin abana chu ka work experience ka sai dinga chu ya le ama sa pen chun Bharat Heavy Electricals Limited Bangalore khon 2011 chun kana joining chi join engineer post kana to in executive post hin chi jo chun Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL manager in kanatongin so in 2016 MPSC Civil Service exam katawin hile kang pachanin Manipur Police Service katongin kumni kato zo phanin wangsinam ten High Court order dungzuin ina ka tatawin so chun ningkum chun re-exam ka bol ke Supreme Court order dungzuin chun re-exam ka bol wala to ahit wang phan tain pachan nakhan mukinin
rank 39 kamu in tu hin wangi appointment kamu nai pon hiang le MPS mama kamu kidingin aumin tu situation at kom dan he chu he ka kipai ki pau me hal nang ma background na hin sei chu ibet na le thanu jong men te kitil kho jong men khat langai ga la le lung nat jong me haji chu hita banga ha sat na gen the na tam ta na hin to ai wanga lung thalwa nong ma chal pe na to na langa jong lung nat na lu hem pi na thei tam ta teng le ite sei tam ha da na thei tam ta na hin to chuna chung chonin in sung lang pau ha sat na tam ta na hin to kin ai wang nang man chan na hin bol roi vet na la pathin sung puma nong ateng le in sunga nu la pa thu ngai puma hin ko na hin man zal hi ti hi akimot avel nang ma chong ki pa thu phongin ki pa mi hale nan sei chu ile na education background na sia le engineering na bol hin engineer khat na hi ateng le first prestigious job na bol ma sa pen chu le engineer executive engineer behil Bangalore cha hi na ale chibana chun agamla na sa awal ji ham manipur hangi son lut nin manipura hichala manager MSPDC la nan tu kinen ti chong chu ahoi ma jing hitaya ai le ita banga two most prestigious job hin bola ipida na background engineer kit na laya civil service ai ipida hung lut jing civil service thing thinga sei dinga ke kanewa pana kalung lut hi kiti lawang chu ki sei izo ki sei di thing thinga sei dinga chu engineering kana bolin sei banga chu na to yong chu government sector adinga yong chu ni chu grade 1 ilo le first class officer chi hin lung thai thema ma hi jeng in na hijong le keiman khan to apana chu ka ve na le kana to hi atam zo hi managerial post kana lu ni ang phat mi check wang phat pin na kana to hi even a bon che ya hi how to manage manpower finances it's all kan to hin na cha chu ka to wa nga chu ka ve na hele direct nga he public service hi ki bol be sel lo hi ina to chu he nge in to khambe ma chu public service ki bol hin indirectly ki bol hin na ai wa nga chu isopi hilole inammi te ti thamna thopi nge ti le civil service chu it's the best job the best option ti thamna chu kan mu do phana chu ke yong chu civil service lang khang lung lu hin khonung pe a ke ti sei da engineering na ko kan to a ti sei da field za chon kan mu jawa bu chu ji ki bole phan te ta kong ki ga tha he ki pau me highlight hita science background ti taute science background na ko na he civil service lang na hin bol hin civil service ti ala arts background alut nin na ale na preparation na hi I chana lekha science background na ko na hi langa thildang dang na education qualification also MA na bol public administration hin na it's a public administration chale arts related kitan na subject so science to arts nangin nine hial ai is a difficulty na mo amni chalai civil service exam preparation na ding ahe amasa pe na civil service iti teng so le specialist lo hin na engineering doctor dia specialist hin civil service din le generalist hin na so competitive field wala exam lang pang isiya le miyaw siding chu equal competition na equal opportunity nei so ke hin science holding ang chu advantage tem khat am na yong arts holding ang chu advantage am na hiti chu hin ka sei banga chu optional yong chu public administration kan lain na public administration kan la na chu as EP pen ham te han zo kan sei banga chu na kan to chu managerial post kan to le kana to chu engineering ti banga chu itiha core engineering hilawa how to manage the project how to say that me ema subordinate ho chu iti control bol ham ilo le iti na to sa tham chilang pang hoi ta pa na chu public administration kaga ave na hele syllabus kaga ave na hele keina to chu to tham chakhat relate ka sai na teng le khonung le civil service kan mu ayong le ichi knowledge pa chu ata ayong feel ayong
apply ki bol thei di ti ka gel pha na chuna public administration ju kala hin hinge sei banga chu science apa na arts wang chu tham chiket wang chu comfortable be set he pon na hi chun delhi a ken coaching kana lein public administration yang chu coaching kana lein na hi chi coaching ai chu coaching kala ma sa hin coaching kala zo chu ma ka bol hin na ma ka bol yang chu coaching kala zia yang chu advantage um hen ting le ani na chu vice versa ani na chu advantage um hen hetia chu sei banga chu tham khat wang chu ar choding a yang chu tham khat wang chu aboi na yang chu min tin he banga chu koi ma cha chu advantage anei chu me ti di yang chu poi ar si yang le science yang le advantage nei na chu so ke ilo disadvantage nei na chu so ke mo art choding a chu le familiar feel hi ti thu bo hin na nge ke pa me ai le tu a hi nanga ding a hi level to level success na ngi ta na ateng le wa na to na mu pa he na to exam chu clear na bol ta as na to na mu hi ta na hi cha pa hi satisfied na hi mo mong nge ti akimu en na hulim dan na aji chu nangma lunggel ngai tu to a chu hi chi na to pa he a hi ta ale hi chi MPSC civil service exam na bol na hi na hurdles difficulties na hin to ho ET overcome na hin bolam hi che overcome na hin bol na pa na hin sei ding ka dei chi ham te la i nam sungu wa adia i ho nam sunga he khangdong tam ta hi civil service experience on na ama ho jong hi relationship I lo family financial problem tam ta hi day to day life a face ki bol na it's all hi ama hon it nanga ko na hi example teng le ama ho hi nanga ko na ki til kho then ni wa hi lam nangma na bol ho chan hin sei pilas ni pa ne preparation ti ale civil service MPSC civil service pa ile ani ve chan ta na khat pa 2006 na hin ba na re exam pa chu hin 2006 na ka ki go to 2022 a ka ni ka ki go dan ma tham chaket ki khejep ta na ji chu i hin khumandan he lo le i condition yong chu ani ki khejep ta na masanga chu ga ki fresh technology dam hin ale 2022 a pa hi ale alo thelewa ki bol hin ko order ki bol yes chu hin ting le ka boina pen chu ya la ma sa pe na chu ka sei banga chu 2016 na ka to ka clear zo 2019 na ina terminate hin na ina terminate zo wa chu lung tha na tampi ta umin na lung gel something le depression ti da na depression ti yong la chu lom hi yong la tham kha chu lung nat na umin ting le thase na yong chu umin thase na yong chu umin na hi chi chung chun 2021 wang sem ten covid lai chun ka loi nun ngai ta ka loi na in da thaki nin na so pressure upon pressure kyap be yeng hin na ai wanga chu 2022 a chu re exam mong ta dia no ti chong do pha na chu ke yang khambol ta pathin song puma hi chi kalung nat no ho kalung gim no ho kalung boin ho si chu ke man self control ka bola tengle suppress ka bola na focus ka goal ding a ta exam ding a pat cha focus ka bola hi chi thase no chu omlo banga ho ke gel inga na henge mi hem hina awang cha ha e ki gel long ki gel do si e ba ma chu emotion chu tham khat control ball ding self control na ngai mo ngin chi banga chu khang tha te ho yong chun mi o si problem ki ni he na e ke level yong sang mai the mi ke ya sang a mi ya yong sang mai the na hello le mi ya yong chu ni mai the ai ba chu mi o si chun problem ki ni ai ba chu iti tackle ki ball ham na pressure ki ni tin ting le ichi pressure chu positive energy ai ti convert ki bol tham na aphala mai ti ki man cha tham e chija chu ki kitil khawa ki hambol na asilama ki pelowa itia chu ki gel ha mi tampi failure angi tengle down trade energy ta so on depression na ya so hichi kan do na pi pen chi chu so mi te hen iti nanga kun na he pressure upon pressure so nang pu hi ya so mi te hen khangdong tam ta hen nanga kun ha iti hung kitil ho the yam ti de na so ka hin do ai le aban ne khat ka hin do be kit no men
to do something or to achieve something na thil khat chi ball ding ai lo le thil khat chi imuno ma le one needs to sacrifice something na sacrifice something say a lot ti ai nang man tu chunga nan seitan 2016 na nan through a 19 a terminate nan ball wa it's again thei ha sat na nan tu na an chun chung chona unun da tha na le hin kho ko na da tha na eta banga nat no tam ta nan thu in now ong na sinding in sungaw teng la thilelo na vit tup diong men teng la khat langa cho society a kona pressure at the same time political pressure hum nai thi pressure tam ta nang man na hin pu a hita hi nan bol hin so it's a na hin thu hat na pa chong chu nan seitan hi chong chu elaborate de hin sei be an lang ta kan sei nom hi le ep sacrifice ngai ham what did someone need to sacrifice so that he or she could achieve something that he desires? Masa pena sacrifice ti ale ek question chu them khat ka ke subject hin na hila chu ga hin sei ke leng na it's a line UPSC tu ni ki do an dp pan hela UPSC MPSC civil service aspirant ho adinga hena tam so ai wang hi chai life lesson tam ta nanga ko na hizil do ding omen bicha kain do no mi le aspirant ho se helovin mi zo sin thil khat bol do nom ki nei chi na it's a ball do ding hai nang ma personal experience tung zo ya cho ep sacrifice me na cho ep sacrifice ngayam na i jong sin sen lang ating le thu hat angai cha thuang them khat elaborate del ni del chen ti masa pena sacrifice ti ale sacrifice ha bol pen thing dinga sei dinga kanul ka pa hin na ka pa wang cho antapun asi chu ama hon amanin itu sei da kale khasim nasata na kho sa thon je ai chan king ge in na ji chu amani akipa na ding hilo la ni ding loi ngap cha ina sot in na ka u cho it's chu ama sacrifice amani tinga sacrifice amani ko na sacrifice lin ta chu hin abana ke sacrifice ti ale ke ban jun sacrifice ka tinom po na theloi til chida noi til ka give up hin na ipiong le ke ban jun investment ka tinom okay investment ka tinom ha chu til ho hi sacrifice wang chu henge khat ka bol pi pen hi ala civil service kang ki got patila chu sep nga chu Bharat Heavy Electricals Limited Bangalore kana to lai hitlaya chu na to chu civil service ka ki got hi katia ka da tha yeng ka da tha chu ka da tha se helowa ken bon kitina a pha cha akum ting lowa ki da tha ja chu bon amount 1.5 lakhs kana suna ka da tha he i ho ka ma chu na to mun dinga sum ti hon so ki zap min na hai wang ke chun na to da tha na dinga sum kana su na hin na it's ya just sacrifice lin ta kha thin adang chu ya le henge sei banga chu i social life ti hon chu them khat ki khin do jep ngai na self control ngai ting la ho dung zia wang chu ki jaw ki tho na ai wanga chu masanga banga chu henge thil kha chu achieve the things le social life ho yan lang ting le i thanop na ho yan chu tampi chu ki chom khat break kila hi chipa ka mu to ka se ki tia i kha ki pe na na iti chu ki pang ji hin ai wanga chu dam thein ho wang chu i hel wang chu phatsa focus bol ngai na dam mo ki ti wang chu nei lo te henga pathin khona me ni jong le khasim wal ji adam mo le ti ho wang chu bol go lo din dai tho phatsa nei go ding na cho chu hin chi chu hi nga ka sacrifice ki pa me as experience tam pinong phatsom pina nei tin sacrifice ti la so hi jeng in thil khat bowling ti ala na adi so nupsa na hi comfort zone hi jeng na it's a comfort zone $2 ka hin do ding tam ta men hi chem sangin to anang hi chi MPSC 2016 anan ki go na chu to ateng la 2022 re-exam hi chi pa na schedule na ki man sa na ho so to experience ho hin tu ai mi tam so experience tam so hen up sim num wang wa e ho gama he thil long ba na ateng la nei lel je a jong preparation na ding idea nei zo lo mi tam pi men i ti le kha se moham i pi le kha se moham na e che mi tam ta experience lunga hen lung boina omen e choi ne aus khat nang ma
nin share pi di hon nang man na apa na 2016 na apan din na 2016 na ka gigu dan ju ya le chipe na ka condition je le 2016 na chu ta MSPDC lai manager kana tu hin na store division yuremba ma ko manager kan hin store manager kan hin icha chu atam zo chu itia chu in to manage ke bol le a tingle exam dikon lakat masang thani masang vela chu ji kan ne hin na hi choyong chu akichai cha chu jini gol wa ho kichai cha chu le kha chu kichim pai yeng hin na dang ki don lo wa no honeymoon nothing nothing this is my priority ti khat na ki pai yeng hin cha chu ki pan hin abana chu sei banga chu lakhat thani ti wanga chu event na hala thom to wanga chu na pachai ki ko na it say da good chu ta ki ko na hala wang chu it's possible na ki bol thei tho lakhat thani yang chu clear thei tho tup mo mong ala na ti chu hin 2016 na chu hele tham khat chu henge na to pum na to zia chu tham khat boi no ki nei elo le schedule ho chu tham khat tai jame ti thu bo he nei wanga chu adang chu gel be set am bon na 2022 awang chu se ya le PSG ka bol wanga chu PSG pa chu tham jacket tham khat slow down ka bol na sei banga chu pressure to mental pressure ho pa wang chu chu na control dan hello le iti manage ball tham na chu pa chu thupi han teng le khai sim teng chu le ke ho chu service jong so ta khan bol le tan le kha chu out tham out of touch ki hin na ai wanga chu it say da kambola if goal pass is a focus bola na up the impossible parts gel wana it's possible tia gela na ya chu hichi kamu mong de hi aji tenle kana lung kham na ho helo le kana boy na ho chu those were like my motivational factor na hiti aj ki gela aphalo ho se gen thena tho si chu joji ya jo so ki motivate na kamu te di ti ki gela ki hambo le he okay ale na sei dan so hile nangi optimism mong ne he aji so there was a saying na there was saying that a pessimist person finds problem in every opportunity na yes an optimist person finds opportunity in every problem ti khat so me na to so nang man han sei do nang ma hin ko ai so ki mu mo ki paw me ale to hi na hin ko ai nan sei ai la you face rejection failure na ai la hi hin ko wa hi lai career se hello na hin ko ai mi tam ta hi rejection ating la failure tam ta mu men ating la it's hoje hin amao he lung neo na ai lo la depression ating la tha ni de lo na adin do kin ding tha ni de lo mi tam pi men hi ho hi how to overcome na hi step pa nang man ipina na bola hi tabang rejection na mu ho ating la pressure tam ta ho chu nang ipi na bola iti tekal na bola na is pa ne usat ni share pi ka success story ho tham ka ga sia le nge mi chon ve na le enjoy na seitan success after success na ai wa nga chu ka failure after failure ho se le ni lum mai the na koi ma cha nobody sees the failure na it is hin ai wa nga chu failure a chu sia le stepping stone iti ai le yeng theory a chu ba ya ai wa to ting chu le ha hin na ai ki kai thu yeng the hin na ai wa nga chu it is chu ite sei da thil khat chu hi thelo ting le khat pathina ang ki sun ngai na pathina ang ki thlan do ngai ting le tham khat ve le ke yong chu thil khat chu ka I tham himo yeng ka thil bol go chu himo yeng na ite ko na go yong le mi da la chu confident ta gi go na himo yeng ti ho min I chu chai le thase na ang gel te ne ba nga chu pathin ai koi pi lo hi ti khana chu gel tha ngai na ting le failure ho chu he nge
tam hi da mai wang chu success ru khat ve imu teng chu le failure si se chu ki sel mang ji hi tan na chia chu amasa pe na chu pathina ki sot ngain teng le lung tha lo di ai chu pathin ei gon pi khat me ti khat chu gel jing jing ngai na henge achai na teng chu le chi chu hi chan gei chu struggle zo lo ala wan chu I we don't deserve it ti tham na ti a chu ge hen teng le henge luna wang chu koi ma cha chun nang motivate na nang man ke tho do di pon nang le nang ki motivate na nang le nang ki tho do ngai ni ki bi eng ma ane lai lai ni ki thi eng ma thai phat ki ngai na nang le nang bo na ki like it's you who will motivate yourself na chu bo hi eng ke se pe okay ki pau me hai le to a hi na le to a na thil bol na a hi na thil bol na tin na le kha na hin sim na ho ai na MPSC civil service clear na bol dinga na lekha sim hotem khat ga saiten na lekha sim tila particular subject na particular subject EP optional subject na niya why have you opted that particular subject ne usaket okay optional subject chu ka sei banga chu injo chu public administration ka la hin na to ayong syllabus wang ki khel tan yang le maybe new experience ho dinga jong relevant lo mai the in na public administration kan la chu hi la ka sei banga chu engineering service ka to a chu kana to chu it's more of managerial na it's chu in ting le syllabus ong chu niaw ka sa in na public administration to education ka la hin education ang ka la hin optional ni hi ja na education yang chu thing a sei dinga chu kalung lu na lang khat hi na chu mi ga til kho hi lo le mi success sapang ho ga til kho hi lo le education line hi lo le mi gear guidance ga abo ka lunglut na lang ta hin na ya chu ichi chu optional se exam clear na di se hello wa khonung yong le keiman mi ga ke thopi na thea ke thopi na kaman then ding hi ti a chu ka gel ja chu chiteni subject chu kana la hi ke pau me azwa echi avela ka hindo ki dan jai nei nei themin lang aje chu 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 thum bal jing na ai chu nang vit na le star khat nahi ta na star khat nahi ta ki dan chu experience ho adinga nang star nahi ta Bollywood Hollywood na star ho fans ki bang akhuna agi tan ki pa men nang man na ki man cha na zo se he khat na dinga ki hil na hi ta ki pa men to ai ka hindo no me hindo di ta pun ta discussion ai ta discussion tila inam sung level 2 ga ke ula meten ai pa chu youth are the pillar of the nation akiti na ai le eo inam sung ibet na le zakhat lai khat kalhi le kha phate cha nu la pa thu ngaya le khasim goyong om tapun ateng la ibet wa hi le inam sung hi khamna thei mot chong teng la nu thu pa thu ngai lo na teng la khan to khil na adim ta na tua hi nang ko mai che ka hin sei nom cha hi le nang tu le tu a hi nangin thana ni thanei pen nong hi ding a hi inam sungowa hi chi ki khel na hin pulu zo dinga thanei pen ning khana ka mu je a kan se en kati na chu ham tel inam sungowa ne le chon phatalo chan khan chan phatalo hi chi chan khan chan phatalo pathin ong e ho na thasam ta hi chi inam sungowa hi chi youth te chapang ong khang than coming generation ho hi cho hi right direction na guide ball na ding ahe na en to civil service hi na ahe EP tha na nei zo dem na nei zo ding a hi le midang ho chapang ahung khang tha ding ho chu hi chi lampi hi ahin ho thein ninga chu nangin EP suggestion na pi no mang lung sit ta neus khat in sei pio am supen chun question chu event na le ka responsibility so alien be se singin momo ki phalam ale min na masa pena he khamna thei tham khat ga se na khamna thei lang pang he sia le tham tulai manipura ha newspaper ilole media kya ja pen war on drugs se hin na chiang chu ke yong thing a se dinga frontline worker khat kana hin na tingno pala kana posting in swat pi bang kana posting pon he wanga chu ke chun ka khambe ma chun che hoi khana thei chan kana bolin na aji chu even a le wang se dam ta in hi chi
war on drug nga ilo le drugs business a he ho he a risk san pen kyo se he ho business a he say da section ti da na hi tu win akiman jong sia chu wang sen ta mi tam ta akiman jin he nge ano mo ri chen ting la cha jong ji len na ai wang a chu dan dong ju cha lo thei lo ki len na ting le kham na thei ti ting le thil ni min thil ni ju pham ti le legality and ethics ai ven ting le legal yong hi lo ethical yong hi lo hin na ya chu ke yong chun pathin na tong da na ki gela hi chi hi society u khunung le ima tha lo na di wa na chi war on drugs hi patsa kana support hin khunung ya le aban yong ka support to di hin na ya chun hi chi drugs ho ilo le kham na the ho hin in any sense business hin lang ilo le unnecessary chu apham moi ti di poina asum hi cha ko na sum mu yong chu wang si na ki to the in na chu le ele pathe ki ka tan ten overall he society society khat hin na sia chi chwa ko na hi khang tha te ki til kho kang se ngai te ngai chu ti lo wa le tu ta dia chu he nge bo la le sum chu ki mun hi da me wang a chu khonung teng chu le wang chu society wang chu apha lama wang chu hlun di wang chu ka ta san pon na chu hin tin abana chu ya le tu a he ve na le khang tha te he tam zo he ho he sam che ta win de khala men lang ting le adi suna civil service ti ong masanga chu IS IPS ong chu emi keu se ni ji na ai wang tu lang sam che ta win ting le sports langa yong chu sam the win na football pe keu se ki ai wang sa pe do ki lo tabang bang hin na ya chu good chu na he tham kha da wa nin ting le it say da civil service adia la sei dinga chu civil service 2016 na di se chu ki hon kan ji do wa chu MCS of bonds ke emi ni tribal ci chu MPS a chu so piu na go khat bo hin adang se emi ke ki ne hetia chu emi ho yong chu na sata chu sanglang tu ki ge tho hin na ai bang overall a event thing le society wi khang tha te hen tham khat good chu na kyambol am hen lang teng le minung del ding teng le eho se ki compete lo wa ilo le sumna pai se gel lo wa na khonung khan khoding gel na tham khat gel the event lang le kha lam hen lang lo sports lang hen lang lo business lang hen lang aphala ma hen na pathin song pumin na ki tong thele ti ka dei pen he okay ki pau me khang tha te tiang le coming generation ho dinga he tabang session ngei ta nei pe zin khang tha teo tiang le khang tha ka chan khom pi ho lang tiang le coming generation ho adinga parents anu le pa ho nong na tabang na to sei do cho kitchen chi ding ka hin ka din ye so hin tin chom cha khat break nei hitin chom khat break nei tin break ban tiang le anum nom kheu lim be na lai di he ye sa na ki go ngen lang ki pa min chom cha khat break na nei hitin che hi chana pathin pharoi pha ap over kheu lim na jong boin ha sat na be la tu chana break ya in pu hoi je win pathin cha velen thangwa utin chu tiang la ain be jinga mi pi ho zo se yong aban break ki cha ya kheu lim na ho anangai kit nin ka hin them kit na ve Khoi hi akon hum kisim do don thei zo se hi khoi zo thing sel akon kisim a hi khoi hi test Dhara of Manipur
mi pi ho avelin ka hin lem kin ve tu a break chom chakat in ei sungu wa chana na ki chaw liu ka ta sanin ke ni jong refreshment neu cha ka ne nin to a he atha ki hulim pai ki dingin kong to kin han tan to ai ki hulim de he inam sung wa tu le tu a coming generation teng le khan tha ho adinga khan to na la iti le lo thin lam pi ai kalisun thei dom to la ki hulim de hin na ha pan se hi te ki pau me sir nang mau na lil the ding tan ai wang officer khat wang chu lil ki ti zum lo de poi lo he e se hen to he azoba chun ilut pan tan yut lang pang hai na to hi kham na theong chu war and drugs ho support dan ong se e dei tan aji che hoi khan ko nei te he wen na khan ko nei te hi je wa hi I khan ko he ama nai la ki ngai lut na something kol te banga kinung sun tu na hum de tai e le ya bo ki selfishness na selfish life to a imangam ta ke na hi che hin pathin I hu dan tong ki tu pun e chun to a hi vit na hele khang tha te hin hi chila ya inam sungu wa hi to a inam sungu hi vit na la man tha di kun ta bang chakhet bang om jingen hi chi khang tha te inop ji u a hin na inop je ka ti no me a ji chu mi thim a thim jo sin philosopher jo si hi in ateng le whoever it may be na nam khat ai lo le in sung khat khu sung khat society khat khan to ninga cho youth bo ti wen na youth te ta youth te hi responsibility a ki het ta po ve tu a youth te responsibility ki het lo ta ji wa hi man tha na on pan ta ye tu a hoi la sim ding ana ta gam ta ve youth club responsible house how pa responsible ho bung upa responsible teng la nu la pa responsible hi ve chate hi ai ding do la hong ki kho kha lo ji ham ai lo la chate hin loi le pai phalo kol le vai za dam pathin lo ki bok pi ji ham ji hin tin ai wanga tu ni nang ko ma discussion ne cha ka hin dok lup no chu hi la to ai coming generation ho he pathin deilam to ateng le khan to na lama he inam sungo choi at nga hi iti hin kho kha di ham ti tu do lai nang ma in sunga na nul na pan na khu kha dan to teng na nang ma hong ki man cha dan thu do lai neu cha khat highlight nei pi thei di bam ma sa pena he ga ke sele neu la ya chu ka pa dam la ya chu na am sei ji chu iti no hon mi da de bam a chi chu tua ka ba na sum thieng hi tiang sei jin na sila cha value ni khelo hin na hai ba nga chu agil dan nan chu na ai chu ul salonga sumiloa ul salonga thapaya ne ki hola sum ti chu thing mo mo nga helo le lamdi ta hin man cha teng sulana hi chu so na hin ihon atam zo he aphalo lam helo le ga easy money ti hoi egel ji te hole hi chu hai ki pi si na yong tam ji na ga so thei lo ji lo hin ti chu hin in su hin ki kho kha dan chu hi ala na ba na chu hi ala ti chu inule pan ana thu gim ho ilo le ana sacrifice na pi ho chu cha ten het ki nga in na tham kha chu hi ala minu mi pa ho chu tham kha koi mo na ti di ham hilo le koi ngoi mo ti yong le chu ngi pon na ai wanga cha te phan na ding za dei be se je wa cha te gen the het sa lo yong tam ji na e yong mi yong ti a chu kim ji hin ting chu le cha pang ho hin hong kin op sa ji hin comfort zone na hong ji na it sei tha dei chan chu abol pi ding sei chan chu pi ding tia ho am teng chu le hi chi comfort zone na ho hong teng ko le it sei tha stubbornness yong hin a hin na teng le kambol na pa hong wa ji tan na it se kin khat pham kha chu mu hi yong leng kan ko ten e ngai to pi de he ti kha chu in nei ji ta wen na chung cho na chu society wa he wen a le overall abana chu society level a ten le society a hi ho hi tem khat positivity tem khat iwa the ta wen na khat khat ki thang tip to na khat til khat chu mi khat til pha bo la le encourage ball di ti hoi tham khat hin dan ho tong ki to mo je ha mi tham khat I ball nom je ta pu na yang le mi khat aga ga pa chan ho chu ki pa pi ding teng le encourage ball ding teng le
sa ako na chu koi kitil ho thiam cho chu na society ai vet nga hin ai wang chu hoi ki kai tha tu ding hi lo lik thang ti tu ding ti hoi gi levin cho ji a hi overall khan to ne hi tham khat wat ding dan hum sa sam che se dan ka ye le oh hi pau me ai le hitabanga nu le pa ho pan la ding dan jong nan sein aji chu nang ma hi pathin ging pum le lam din na ki kho kha lo le chun success after success nan mu loading ating le 1 2 failure aso back down hi di tai hi chi aji su ka hin se hi pau me ating le na youth na khan don lai na gul than lai ti di hi ngi te ana ki man cha dan ho chu le society a pu ta ya chu society level ge ya chu nan sei the ding as ka hin do hen ki pau me society a pan la ding ho ating society khan ton ding dan ho chu nan sei ki pau min to ha abana ka hin sei nom chu le tu a nang man na to man hin join na hin bol tai na hin bol ai le thil tam ta hi na to ji a hi ram political na to na pai political pressure hi ana nen sung mi na nam sung nung suna na to dong hum de hin hi choting hi le i tabanga hin khu mangdinga na ki gelam aji chu hi tabang hi ahum teng le khang mai tai na mi tampi him e tham anam mi te akona nusi na tam ta mo ji na e ji pai nang man i tabang decision na nei kha tam ai lo i ti am nei ga sei pi ham amasa penin anam pi pa chu next time ading ga ko na political pressure hi ti teng so le e hen kham tha te hen e lo le simlai ho ti da na political pressure hum ding choi ki cha ji win political pressure hi ti teng so le amasa pen ai gel de hi who are the politicians na MLA ko ham he is the elected representative na he is the choice of the people he is the people's mandate na iti azu gel ha mi pi aje chu democracy a chu mi pi tha na hin na mi pi na thlen do pa chu respect bol ngai ti kha chu amsa pe na ni ngai na respect ni ngai na aje chu henge ama a personal level a chu respect lo pa chu hi pon he secondary na yong le people's choice e ti kha chu nei ngai na ai chu hi lo wa officer tampi yong hi chi MLA khan nei sa le ti tabanga ki gel ego class ho omnom ji in chong chu chomkhat na ka to la chu tham kha chom ji nei banga chu hi chu gel teng hi cha mi pi thlen do khat za bol di ti kha chu gel ha masat ngai pen in na abana je se ya le ama ho political pressure ji a ima i bol dan ki bol thelo ti ham khat na negative langa se ya le ti chu hi ya le amasa pe na chu ki ho police a ilo le ki ho dan dong ju ya wang chu court ilo le legal lang pa se vet na le command illegal command ki ti po chu na ju ya le nang mo hi nge na ya chu koi ma cha na thip mo sa di poi aman ei sei sa aman ei bol sa ai ti di pon na ki ngo tom the lo a chai na chu nang na bol lo ham illegal hi ya le chuang chu iti sei da avoid ball chu he nge strategic ta avoid ball nga in na e cho chu na to dung ju ya chu situation dung ju ya chu nga in na illegal hi lo ale nampi tong khathei lo nampi tong khathei ti teng su lo wang chu he nge very a project kitan na chi chu hi teng su le a situation na po din whether it's legal illegal silang pang so til tampi ta min na tu jiwang so tu pe pen wang ka sei chin thei po yen na one situation situation dung zu ya chu ka hin do wal je nei he ji cho anewa ka hom tho wal je na ki pao min to hai adang hi pon to hai anom lang ki dong ta ten ke dong tel ke ulin ta ten termination na hin mo chu what was your first reaction it's achu hichi narration jo wa ko na iti nong ki gel tham hiti tang hiti bon ei de lo hello la iti lung gel na ne so avela ka hindo ki nom su bi ham tela failure tam ta amena rejection tam ta ame it's a rejection ya so mi tam ta ki zat no di de so ki khai li omena ki khai li omen ai lo wai le
ขายลิเทหินจูเลซานียมมินกิมอลสามนะคำนึกเทียกินไอ้โลละกิจเอ็มจะไม่มีไอ้โลละกีฟุตบอลมีมินที่จริงนั้นจัดตะเฮกะวินานะ prestigious job a great jobนะอีจงจูอีลุงอีกฮัมบอลตะกิมูเห็นอีจี rejection กิมูปายังจูเกล่าเฮละอันนั้นโมฮิจันน่ะ rejection สั่งตะอันนั้นมูจูนั่งงาดิ่งอาจงมีกะเกลดิ่งอาจอันนั้นโมเงินดินโดนะเทอิตะปุยอีจีนั่งน้องดินโดอีน้องกิเกลถ้าน้องกิเกลถ้าอันคิดไปนะอีจีอีปิลุงเกลไอ้โลอีปิธานะแกน่าสินันบอลดูฮัมจะพาสลุงสิตา rejection face ball ฮอดิ้งในเซปิโอมันจะเป็นอะไรlegal system ที่ทำนะ legal system ตรงจุดจู you are innocent until proven guilty นะตัวทัดไปองจูมีทัดมองให้ติจูเห็นไงกี่เหตุโอเคนะใช่บ้างจูมีทัดมองให้ติจูโคน่าจะนับ proof ตัวกันสิจะมาจู he's innocent นะ ไอ้บางจูเกี่ยวกับ situation นะจูก็มัวนะยองกิเซโลไอ้บางจูexam ki bol dan di po kita egi ka thayeng hin na first thing was injustice dan aki helin na henge sichu court dong chon ama opinion nei di hen hewanga chu eima personal feeling je hal na ka mon am lo ai pidinga ki ka tha ham ti kha chu ki helin na ai banga chu ki gel chi pathin lampi pi hin gu nang ti kha chu ki gel thaki na hin na ai banga chu chi jowa chu court case ho appeal ho tampita ka si win supreme court high court ka si win na China chu exam di mo chan se win ji ka la chu sei banga chu zoom na ti da lo le za cha na tha da na I lo le la si na thyo tampita ki to hin na ai banga chu at the end of the day exam ki ang ki bol de ki ti a chu henge kha ve chu exam nang ki bol ta pon te ka bol ki ta le ki ti yong chu to na ai banga chu khat til khat chu ya til khat why ti ale point khat se di ya le ka 10 years down the line 15 years down the line na kum som zo ting le ka chapa hong lian di ka chapa hong le zo ting le he pa ti da na chu chi kuma chu terminate na mu ham ti question hi a hin do ting le iti ka don tham ti kha chu ka pon le en na ke le ki hi chu question no ni nga chu ka ki ham bo la na kha ka pia ka pa na hi chiคนappa ki tarmin kapag hiti ai tarmin na bo hiti khatsu agel lo na dinga chuna hiti lung put ka puna ke long ka ki hambola ka simpat ki ding he ti dan chu kapa he athip mo ja ki tarmin hi henge ti a chu han gin ti a chu mio se chu nei gin mo yang na hi chi pa chu ama ho chu adi poiti proof ball na kha na pe atu ni success nei na hi chi lai ta chu tak chapan he ka ti ki pa me hi chi sunga ong chu in sunga lunghem ka na lai hi hi chi ta ya chu tak chapan hi na tu ni na ki dei khan na tu ni hi lai ke hu le mo he tu ni ke hu lim na he inam sunga wa dinga one of the best motivational life story na khat hi tai teng lesson and momong hi tai he chu hin pathin thangwa me hi ta banga nang ma chunga na hin to a nang ma pathin sunga na nong ha pa na teng le na in sunga na una naw teng na nu na pa na in chengin jong til kho na nei pa ma teng le support na bol jinga morally support na bol wa teng le I malam laman na taw na pum hen lang pathin thu do lan hong le na to so ja le mo chunga ovela ki pa thu ko aji chu tu ni enamo he aki choi sang tai nang ji pathin nong alo pi nang ji ki pa omen he chu hin hit nang tabang nga nang nung son ding yong he tu ni nang ma to kheu lima ko na aung ki set na dinga tabang thu kheu lim he chu hin ateng le nang ma nong service na bol an join ting yong le tu ni a promising and dynamic gentleman na hi banga he inamu adingaung phatecha na nan to ateng le inam sungu Manipur India adingaung phatecha khanton ana hen to din avelin keima chapang cha hong leng keima zu sa ko na he kan encourage kit ne e chu hinten ata he sort ke hu to pu tin na sort jap yang tan ton a chai na mo nga dingin
aspirin enge ki pa me chong se hin cover me te aspirin ho adinga na hin sei aspirin ho encourage adinga hin sei lang ating la na result long sin cover pa pen lang tu chunga MPSC 2022 2016 re-exam na result pa hin sei lang na it's pa he na pass tai ti chu khen na result pa wang na isei nai pon na it's on hin sei pin lang he chin nan sei chai ting le khang tha te he aspirin ho hin comfort zone temptation hi tai comfort zone na is temptation a kun ai hoi do ninga physical workout ai lo hele mental exercise si jo hi iping ai cham it's nei sei pi la chang ki pa min te mas pena ka result ti ale ka result ki phone ga til na ki phone jan ki phone ni chu ki he tan na cha ka nga in hele am ki phone phone a chu kamin ka ga le cha chu rank 39 kam achun kamin kamu pain ba na chu ka vet ki chu he ale izat general la chu le 39 ki tan ST la zat ke yam ka ga vet ki na le MPS ma chu kamu ke ding na na masa pen chu ne nge mix feeling ti dhana ki pa masa pen chu ki pa je ka je ki pa na chu min he wa chu masa nga hin tho gen the ho ja chu thasit liam ki ni thasit liam cha chu thil ni ka gel do chu masa pen na chu ga venin ka be su ki nin le ka loi tam pi amu zo lo omin na avela re exam ka bol ka loi kana to khom pi ho training kana bol khom pi ho he yong ya chun ka ki pa wa chun ite sei da cham kim pon na i to khom pi ni khom pi don khom pi so pi da na ki gel tam pi amu zo lo hin ga gel al thase dong amin ai wa nga che nge pathenin jong mo di jong lampi pi hin gung ki nin tin na iti chun ga gelin aba na chu hi ale ka gel do pen ki chu hi ale asai be ki leng na ka pa hin ka u hin kloi nu hin na mo ho thum in da tha zowa chi ka mu hi ama hon amu lo chu ka pon the ring in na to awang chu he nge kaling ko wa asi thum ki be ki de tan na it chu to ke chi pe na chi ga gel da na chu these 3 stars will represent my dad my brother and my wife ti asna it chu ke le ke kan kil thamon na hin na chu hin aba na chu se ya le khang tha te til kho dan chu se ya le kha sim di ti tiang le comfort zone anu ma no me na comfort zone no ma no he ai wa nga chu the road to success is it's a lonely road ti dam na it's chu lonely road ti chu head mo sa du ngai hin ting le comfort zone na pa na hing po do ting chu le nom le be he i mai o se chu discipline nei ngai ateng le hard working ti yong le mi o se so hard working nai na mi o se ki humble so ke na ai bang to civil service and the consistency hin na jing teng le 24 hours 20 hours le khan sim thei so aki teng le na sim zo de nam na consistency pa jun maintain ngai he na ni si a ju i chan chan na sim jing ham ni kha ni te thua na sim ma chu teng le na mo hai ju thei le he consistency nei ngai hin na da kyam bo la yang le chu long run na ding a gel ngai hin na marathon fight ma ki gel ngai sun te te ding ngai gel ngai he ya chu hi chi I bol pe na chu comfortable bang he lo he khawi le I mu so khawi le dam mo adu da chu tam ta he na ai bang chu you have to manage ai bang chu pathin song puma chu ele sacrifice ki bola chu happy apan ngai he ti chu ka sei no he nge ke pa me I kheu lim nong asol the jing tan tam ta khan to na thei tam ta enam sungwa khan thon dei tam ta ong nei sei do pe kan ke pa men tu ni kheu lim ne he fruitful mo mo nge ka ti no me ateng le nang mai mu yong la ki sun pi umin ateng le na mai vit yong la lai selin ta mi atam zo officer hungi teng la kilit sa ana anein kehu limpi kehu nai ngam de pon ai wanga tu chana wang hi inam sunga hi officer hi uniform officer hoi vit na hele ta mai lai sel ateng le kison pp iso pi bangaung ki bol jeng the hi chi na quality hi man sa hi be wen ti ka hin tem no be
ki ngai na chu hi jing jing abi na e chu hin ating le inam sung ba career guidance ai lo awareness program azat zat tampi khangdong te adinga hong ki gong ho azong buil he yong le chun chaw ai pan nei la pi jing divin ki ho media akunin ka hin tim kit nom ve e chu hin ten ki pawmen tu ni niung hlat pi naw ne tu ni hilaya phat man tam ta ne hin nei na phat man tam ta na nang man sacrifice na hin bola ki ho adai lai niung hlat pi zewin tu ni ki ho media house akunin impact tv cookie channel akunin thil dang ka pi zo povin ai wanga memento neu khat ka hin pi no men eche mento hi mi pi heading ken simphuk nge chipin thei cookie talk show guest presented by Pu Khailun Khongsai producer Impact TV cookie channel memento sponsored by Pu Lieutenant Colonel L Paulin Thang Khongsai and family Keveng Nom Mantrikhuri Imphal Manipur hi eche tu ni ke hu lim na phat man luta ini kho mi he jing na ne na koi pi den kai Wami. Echo hintin ateng le tuni phat se ak ikeulim talk show umjing na hin eho inam sunga khan to na ome industry lang panga industrialist in hintui te he hintui te he mineral water a sponsor pi jing don ding ye chen hintui te chunga ki pa thu avele ne phom be hisu hinten tu ni ikiman cha na nangman jom phat chom cha khat na hin man no ma ai tu ni masapenin pathin ka thang vein teng le akichai na lam hi jong le avelin impact tv cookie channel na tong zo se director puhin anchor puhin chunga ki patu ka sei kinin abana hitslaya kitung hintui drinking water hichi talk show and sponsor amo chunga yong avelin ki patu ka sei kinin na ho yong wang pa jing lang na business wen lang nan to ne yo se hung chal jing ti kan sei nom kinin he ting la bana ka sei kinom chele hichi memento in sponsor pu El Paulin Thang Khongsai and family amo chunga yong avelin ki patu ka sei kinin chichu pathin bu hen lang ting le nampi adinga panhin la jingin tin kan tim nom kinin avelin bonza chungin ki patu kan sei kinin pathinin yung pijing ta hen ka ki pa ki pawmin tu chana phat so ta yung kheulim naw hi na ho mi angai nom lo ding ma phat so nin te ai wa nga he tu ni I kheulim naw hi inam sungova coming generation ateng la khang tha te ho adinga khan to na le machal na dinga thu hin ki sei do ho so tu ni gas pu SL kam khau MPSC 2020 to clear hin bola 39 rank score hin bola amma success after success story in say na ho kitil kho na thei tam ding hin mi pi ho lung se ta echi nu te hon jong on ve within patesan ngai avelin ngai kit ji within I cha teo inau teo til kho nan ne within lamdi ai pui e to na thei wa to na lamdi ai pui I kho kha na thei wa hi a chuting le ama hong ni khat le inam sungu chuting le I ho bung sungu chuting le pathin I ho bo a hin choi sang them divin ho jong pan la cheu te ti chu avela ka hin te movin chuting le tu chana phat hoi phat phai pe wa avel pathin thangwa utin I chana pom ngai ta talk show hin ngai a hin ve jing mi pi zo si chunga avel ki pa thu ka hin phonge tu ni kheulim nau chan chei tan te ki pa